Darok tia kan khriat lak thin Dwayne Johnson chuan IG dama followers makta duai za somre pakua chuang nein IG tonga hlo hnem ber ni thin Kylie Jenner point a follow ve thapa Kylie Jenner hian followers makta duai za somre pali chuang nei mek bokani makta duai kan ti hian million ti khalo khataula American Canadian actor Dwayne hian Kylie Jenner lal khum chu a chu sakta ti teang Cover celebrities zinga Instagram hlo sang berni mekin tuna hian sponsor post pakhata siam atong rengotin US dollar makta duai khat $1 million mo kha a hlo theini amaro chu sum don na thirani wangin anin bia ka rem na le an soi fel dan zong kha kan khia pui velam lo wangin an hlo za che hi adike kan ti haulova a hlo za tur bor vel ni nge ya lang an khia thei chin kha kan ron tak lang mai ni anin taka chuan hei ai hian alo tam dei thebok tin Hopper HQ an tia hetiang hlo hnem zual li siam tu te chuan an sei bok ani Kylie Jenner po hian a voi khat post siama hian dollar nuai ko le singret zan chu hlo chho thowa makta duai khat em chu athing lo dewani ke YouTube video pakhat atang chawa dollar lu hnem ber po dollar somnga sombok somsari chobor vel ani theingem o kan ti lain an ho sak tu si zia chu dai khret chewa khret chi ni ome chupo chu an social media platform pakhat te chaw tangin ala ni zuya chupo sponsor post pakhat le ka tangin ala ni zui ni ti chuan kan khret lak MMC Ronaldo hian a post pakhat siama hian dollar noi ret le sing ret bor velin pathum na ha ni chawa chumi zuwa chuan Kim Kardashian hian post pakhata dollar noi ret le singa bor velin adot velea ti chuan pangana hian Ariana Omin ani hian dollar nuai ret singa bor vel thoni in Kim Kardashian hi lo tamlama chete in a phak lo dewni hetia darok aronin vo na chan hi mani dewa a film chan thar Jumanji an ti chu kha na vo sang le zual nia ngai nia tuna kan soi hi followers nga ber kan soi dowa until post atanga poisa dalut nem theber zo kha kan soi ni ti ro khetala followers nga ber ang zo kan soi don chuan ain dot dan chu kan ron tar la nang hi ni